Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Juan. Damo han mga tinun-an ni Jesus nga namamatiha iya inagsiring. Makuri hinduro matugkan ini nga pagturunan. Hino in makakasantok hini. Bisan kun waray nagsumat na hibaroan ni Jesus nga naging rutob an iya mga tinun-an mahitungod hini. Sanglit nagsiring hiya haira. Nakapaluya ba ini han iyo pagtuo haakon? Niyan ano dawla kung mahibalik aniyo pagtuo, kung kumita na kamuhan anak han tao nga masaka, nga tuhan dapit, nga iya anay inukyan. Ang Espiritu han Diyos na nahatag hin kinabuhi, dirigod ito may himo hin gahom nga lawas nun. Espiritu nga kinabuhi, ang naginhimangra ko ha iyo nga mga pulong. Kundi may piraha iyo, nga diri natuo ha akon. Tikang pa han tinikangan maaram na nga daan Jesus, kun hino ang diri natuo, ngan kun hino ang maglilingo ha iya. Nga nagsaring pa hiya, amugod ini ang hinungdan nga nagsaring ako ha iyo, nga waray gud makakadaog ha akon, labot kun itugot han amay, nga mahimo ito niya. Tungod hini binulag indamo han iya mga tinun-an, ngan waray na bumunyog ha iya. Sanglit nagpakiana Jesus ang 12 nga mga tinun-an. Ngan kamo, garoy baliwat niyo himpagbaya haakon, binaton ha iya hi Simon Pedro, ngain pa man kami kakadto Ginoo, ikaw an may mga pulong nga nahatag handayon nga kinabuhi. Nganya na natuo ngan maaram kami, nga amo ka an baraan nga tikang han Dios. An maupay nga sumat hanaton katalwasan. Pagdayawon ka, Kristo.